dilai long ong du rakyo hormu mate drugs kinep tulong lapen tela solong bahini polis ari deng kacingna to sepinya dapo phai ke ba titi ma promalong dilai naka checking gate along dilai police staff lapen de CRPF C20 camp Bokazan andar dilai police station atun kirika kuru gasai ke deng pon bom puno hut bihu Mohindro gari registration number AS01 MC 4996 ahem kong long pen kyong du drugs mate heroin puthot kinep tulong bangso drugs mate heroin baru pen 286 packet sabono home containing 3.5 kg heroin kinep tulok lapen de bahini bang photum kacingna adun tu kacingna cek bang photum amen lopen logul kacingna cek bahini tu amen lake gulab khandakar ata ningkain kora sirkep lapen de inur bangke sahanur mir ata ningkain kora isi bahini stame borpeta sorpusi bakpo nonomat bahini kacing nang cek bang photuma phan Karbiango SP lapente SDPO Bokazan alang litum si cipari deng ponsi karju patet tok pon bom lang kusi filtare tulok no gorapen berta pang dapon Lawrence lekte News 24 Karbiango